Ассаламу алейкум, қазақ халқы. Кеватқан бірінші маң мүбәрәк болсын. Еліміз тич аман жұртымыз. Уважаемые граждане Республики Казахстан, поздравляю вас с 1 мая, желаю счастья, здоровья и успехов в жизни. Вішу з 1 мая, щастя, радості жадаю, кожен день хай буде крут, хай коханим буде праця, бо любимая праця, лето с осени клопаты, это счастье не беда, вішу з днем праці.